Ole sain ka channel min lo en saka video min lo thlu sak thin tu zong te chibai ka bu ka chu tun chum video a chuan 7 pay matrix table 7 pay commission huaya sarkar na thok te hlo zat an hlo bi kan en ho lenga civilian bi kan en don ani civilian kan ti chuan armed force tele defense kan tiang chi te hlo tel lovin ani tuna kan mu me khi 7 pay commission pay matrix table ania pay ben kan hmuwa grade pay kan hmuwa tin entry pay kan hmu boka heng kolom pathum te hi 6 pay commission huaya sarkar na thok te hlo bi chu dan kha nia 6 pay commission atang khan 7 pay commission huaya sarkar na thok te hlo zat kan chu dona wangin 6 pay commission hi ma sign kan tar langani heng pay ben grade pay azir te hian 7 pay commission matrix table an hlo zat kha kan chu chuak donani ole ma sign pay ben grade pay le entry pay te tlemin an soifia ila pay ben kan ti chu sarkar na thok post pakhat sarkar na thok in ziak thlin khan na azoma chuta chuanin a pay ben a in ziak thin ani entianan example han nei lok taila heta hianin tuna kan hmuang hianin scale of pay a oma pay ben hei hi junior grade of Mizoram engineer service SDOAE lakna khania chuanin pay ben hi 3 ani chuanin singkhat sanga zaruk atanga singthum sangkwa le za inkar ania chuanin GP grade pay hi sanga zali ani chu pay ben 3 a hianin han entaila 6 pay a khanin han entaila hei hi pay ben 3 khani tani hei 1 pay ben 1 anianga hei 2 hei 3 hei 4 ani chuanin nichina SDOAE kami pay scale pay ben a pay ben ka singkha sanga zaruka tanga singthum sangkwa le za inkar ania nichina kan hmuang khanin hei hi ani pay ben 3 singkha sanga zaruka tanga singthum sangkwa le za ani ta chuanin grade pay hi sanga zali ani hei hi noi han grade pay om le a grade pay chu sanga le zali ani hemi hi nichina advertisement kan hmu so kana thok unlock tur kha ania AESDO post kha ania kha example ni sila pay ben le grade pay bi kha ania tichuanin adang en leila ta hian assistant grade ania pay ben hi 2 ania pay chuanin pay scale hi sangkwa zathum atanga singthum sangli le zariat ani ta hian en leila hei hi pay ben 2 khania sangkwa zathum singthum sangli zariat ania hei hi dik thapa tichuanin grade pay hi sangli zali ani ta a grade pay hi sangli zali ania hemi heta hianin sangli le zahni atraina nia sangli zali ni chuan hemi nilo tlem hemi in karvel a hian tinani hakha adang lamna ani ta a tichuanin sangli zali kha promotion hmu chuan sangli zaruk a khan grade pay anei le don tinani tichuanin adang han en le taila junior engineer ania chuanin hlo bi a hian pay ben 2 tho ania nichina kan en tho kha nia chuanin adang en le taila hei po hi pay ben 2 tho kha nia chu tiang zel chuan ani tichuanin pay ben omzia le grade pay omzia kan thatawa chuanin entry pay hi enge omzia ti an le taila entry pay kan ti chuanin hei hi group C le group D te bi hlo ni ta
hlo b an pay ben anita pay ben 1 hi sarkar na thok group C le group D ho tan ania chuanin pay ben 2 hi sarkar na thok group B tan B kania chuan pay ben 3 le 4 hi chu sarkar na thok group A a po junior senior le HAG kan tiang chi ho e hlo B kha ani an pay ben B kani tichuanin sarkar na thok group C le group D ho B kha pay ben kha example an pe don taila pay ben sanga zahni atanga singni le zahni inkar khanita chuanin grade pay hi sangkhat zariat ani don ta ni chumiom zia chu sarkar na thok khan a first year a khan a tho tir khan starting salary tur chu sanga zahni scale calculator nen han kan ti deunga heta sanga le zahni plus hemi grade pay hi sangkhat zariat ani tichuanin sangsari entry pay hi sangsari ani entry pay sangsari ni ta entry pay kan ti hian minimum salary te pon ti thin ani minimum salary an ti na chan chu a tho tir ania atlem theyang ber ani heta hian increment sarkar na thok te hian increment basic salary atang hian starting salary atang hian 3% increment kumtin an nei thina amero chu starting a hian increment engmam lo wangin minimum amo a basic salary ten ti thina ni chuanin entry pay hi sangsari anita entry pay a bi khianin TADA kan ti te HRA kan ti te travelling allowance kan ti ham thatna sang allowance te kha telmi alawin e sangsari hi an thlo ani tichuanin hei hi basic salary kan ti kha ania pay ben le grade pay kan bel ta ni sanga zahni le sangkha zariat kan bela tichuanin sangsari ron chuak ta a kha 6 pay commission a bi kani nichia kan soyang khan column 1 2 le 3 hi 6 pay commission wayan thlo khani ta tichuanin 7 pay commission a ve thung chuanin hei hi index nuwa hian 1 serial number 1 2 3 4 5 en ziak thata tichuanin somli thleng omani hemi omzia ber chu sarkar na thok te khan hemi pay ben bi ka hianin first year anita hemi hi first year anita a chuanin 6 pay bi ka anita 7 pay a chuanin a first year a salary tur chu hei hi ni engtinge 7 pay a hian singkhat sangriat hi alo chua basic pay a hian basic salary a hian kan ti chuanin hemi sangsari 6 pay commission sangsari hi 6 pay commission waya sangsari an hlo kha 2.57 sangsari ni ta hi 2.57 in puntir ta la singkhat sangsari zakwa somkwa aron chuak ani chu sarkar na thok te hlotan khan I hemi 7 pay matrix b ka hian an round off ta a chuan singkhat sangriat velangin first year abikin group C le D aniang chu khami ho khan 7 pay a chuan first year a group C and D ho khan 6 pay a khan sangsari an hlota 7 pay commission a chuanin singkhat sangriat anon hlota thut mai ni 2.57 hi fitment factor te pon tia 6 pay commission atanga 7 pay commission na an thlo za chunan khan hemi 2.57 hi an mangani chu fitment factor te an ti thin bokani ti chuanin 6 pay a khan sangsari hi thlo tlem berani ta nichia kan soeng khan TADA te travelling allowance kan tiang chi le HRA kan tiang chi engma allowance sam thatnang chi kha tel lovin anita
chu tiang chi chuanin 7 pay commissioner po hianin 2.57 kan pun tira sing kha sangria ta ron chua kani hei hi 7 pay commissioner an hlo turani ta a amero chu ta po hianin TADA te allowance sangshan te kha engma tel lawani tuna an salary tur HRA kan ti te traveling allowance le DNS allowance te telin 7 pay commissioner an hloza turang chi kha chut kan tum donani soifia thiam hi har dewa ngun takin kan lo ngai thla in kan lo endon nia tuna hian 7 pay commission 7 pay calculator kan neya chuanin kan hlo chu tur chu heta hianin 7 pay commission nichia kan soyan khanin heta singkhat sangria thi chu an basic pay chu ania TAD at tel lawin allowance tel lawin ania chuanin kan chu tanga ta hian level 1 soifia lo kala nei thik meya heta level kan ti hi 7 pay commission b kania level 1 2 3 atanga 18 thleng omani video ma salam kha kan en chuanin group C le D te khan a level 1 to 5 hemi b khi an hlo a chuanin group B kha 6 le 9 level 6 and 9 ania chuanin group A kha 10 le 12 ania chu junior chin ania chuanin 13 le 14 kha senior level ania tin level 15 le 18 hi HAG kan ti higher administrative grades kan ti ho hlo khani kha kan chin chi adonia level 7 pay a chuanin nge pay ben tiang kha ve lawa level angina kalve kani level 1 atanga 5 ani kha chuanin group C le group D ho big hlo ani an pay ben ani ti kha share mai turani a chuanin chumi fianan chuanin tun hnai loka advertisement nan lak na mian en le taila heta hianin kumsang ni le sompakua agas thla ami ania Land Resource Soil and Water Conservation Department ASCE ani na ming hi ASCE nuaya group A gazetted officer nan lak na nia hlo bia hianin level 10 ain ti ni level 10 ania pay matrix hi 56100 atanga 12450 ani chumiom zia chu level 10 hi entaila level 10 hi hi ni ta chuanin pay ben kha 3 ti welcome to lo ni 7 pay commissioner chuan level 10 khan ron ti top ta chuanin closat range po hi 5610 atang 1245 ania 5610 kha entaila hi first year starting salary in an hlo turani hi 5610 is 56100 ani ta chuanin score thachar char taila hi serial number 123 kan ti hi akum zat kan ti to kha sarkar na thok khan hemi first year a hianin mi zat hi a hlo tanga second year a chuanin increment omnen hi nianga third year fourth year fifth year ti khan omzel do ni chuanin salary range kha entaila 5610 tanga 12450 12450 anita chumim zia chu hemi hi 28 ania kumsom ni le pariat vel a tho khan thok tur anga lakani tinani first year kan 56100 kha hlota chuanin kumsom ni pariata chuanin 12450 kami kha arrange ani a hlo range hemi hloa hianin hemi bi ka hianin kan soyang khanin a basic chi ania TADA le allowance dang kha atel lo ti kha hriat turania hemi allowance le TA nen tel phei chuanin a hlo chu turu takaniang
chu wang chuanin hemi chu arrange a basic 6 pay commission anga chu don chuanin heta grade pay le a pay ben farsira mi te kha chu kha hemi a farsira salary khani kasoi boi noi maya an chu le tai la ta hianin nichina pay ben level 10 kan ti kha entry pay 6 pay ya chuanin 6 pay commission a chuanin 2100 alo nita hi fitment factor 2.67 apun tir tur nita 2.67 akan pun tir chuan 56070 alo nita chu 56100 kan an round off ta kami kha starting salary turani chuanin nichina kan topic a khan lut le taila nichina kan soyang khanin tuna 56100 hi group A gazetted lo anita level 10 anita ni level 10 anita a chuanin a hei hi nichina kan soyang khanin pay ben le grade pay belcom big chau khanita TADA te allowance te kha tel lo anita ni TADA le allowance te telin exact chi ange farsia hianin a hlo ang ti hi group A gazetted officer chin atang hianin han chut sak don taila entina han pe don taila tuna hian 7 pay commission 7 pay calculator kan en meka chuanin ain du chuan 7pay.com a hianin google a kan lutanga ti chuanin 7pay calculator hi lo om don ani chuanin level 10 abikha kan enanga farsira hian 56100 a hlo don ta ni chumi omzia chu 7pay commission a hlo zong tur TADA le HRA le allowance zong tela kan chu du chuanin level 10 hi select level a hian level 10 kan select anga chuanin select CPC level first ti om le ta ni 56100 hi entaila musabera chuanin 7 pay calculator a hianin select level alo nita level 10 anita a pay ben 315600 atanga 39100 grade pay 5400 khanita a hi level 10 anita a tichuanin CPC select CPC basic tilom leta a chuan a basic kan ti kha allowance le TA tel lawanita kha 56100 a farsira hian en tani chuanin select city for TA alom ta hey Ahmedabad Bengaluru tiang chi option a hian a tel lo wangin others ti kan select pa chuanin select city for HRA tiom leta tapo hianin hemi city hobi ka hian a tel lo wangin other city kan select leta ni ti chuanin avaya gazetted officer level 10 in a hlo tur kha endon taila 69237 ani hei he dang lam na an entaila a basic pay a ringot ka chuan 56100 ani ta 56100 ni a amero chu DA
DA hi basic pay ka 56100 ania ni china kan hmu ka emi hi ania 56100 ania chuanin DA le HRA ti te travelling allowance kha kan chu tel lawa 56100 chau kha nia amero chu DA te HRA le travelling allowance te tel khanin 69237 kha ahlo phatadai mai ne heta level 10 sarkar nathok gazette officer afar sir khan sing ruk le sang thum vel kha ahlo ta dai mai ni tina ni chu ti chuanin first year ni ta second year te yan en le taila second year a chuan ni china hei first year a hlo khani ta second year a hlo chu 3% increment tel zelani 3% increment tiam je chu kan thiam ka shelawa five six one zero zero hi level 10 gazette officer ka hlo tur ani ta a 56100 ani ta chu kumtin hianin a basic pay big hemi pay TADA le allowance kan tiang chi tel lo khan a basic pay atang hianin kumtin 3% increment om chi ani 3% to 0.03 ani ta chu sangkha zuruk somret pathum vel increment kha akum ni na khan om don ani chu mi ni chuanin 1683 plus 56100 ka bel taila 57783 akum ni na tura a basic pay khania akum ni na tura ni amai ro chu an round off 5773 ka 57800 a singa sangsari zariat vel an round off tani kaka basic pay ani ta kum ni na a basic pay ani ya akum ni na avaya atlo tura salary chu le don taila ta hian kan kal lenga chuanin level hi 10 thawala nianga chuanin a basic pay big khain zat nge kan enanga akum hi na ani tawa akum hi na chuanin akum khanan 56100 ania akum hi na 5780 ania chuwang chuan heta hianin 5780 akum hi na kan chu tanga adang zong chu other city ni vekanga in calculate tanga 71226 alo hlo don tani a basic pay kha kum hi na 57800 nia DA 9% le HRA le traveling allowance ten kan chu chuanin 5780 chau basic pay kha avaya allowance zong nen kan chu chuan sing sari dai kha group A officer kum hi thok kum hi na khanin atlo padon tina ani chu tiang zel khanin akum thumna chuanin khami officer big level 10 kha chut sak zel taila akum thumna chuanin 57800 tang hian 3% increment kha kan chut le angai ta ni 57800 into 0.03 3% in anta 1734 plus 5780 59534 anita sanga zakwa som singa sangkwa zanga som thum pali hianin zanga velin around of the 5950 anita ni 59500 chumi chu kan chut le du chuanin ta hian kan kala a level hi la ngai reng ta level 10 khanianga level 10 anianga chuanin
i 5950 hay kum thumna basic pay kha an select nga adang hi chungai ta nga calculate le taila net hi muang theta ti chuan 73215 73215 hi akum thumna a hlo don ani kha sarkar na thok level 10 7 pay a chuan level 10 ani kan ti towa 7 pay a chuan level 10 tin kan thatawa amero chu 6 pay commission ang khan soidon taila chu pay ben 3 15600 to 39100 grade pay 5400 alo ni tani amero chu 7 pay commission a chuanin level 10 ani top ta chuanin atlo range ka 5610 tanga kumsom hi pariat thleng hemi chin vel hi an round off top ta ni chuanin country le tur pakhat om boka chu sarkar na thok kha tuna entir na nei le ne taila hei 7 pay a khani big ta level 10 ani level 10 b ka hianin ti hianin a thok char ta kumsom ni le kumsom vela entinan a kumsom na hianin kumsom a tho nu khanin level 11 vela khan promotion huta se kumsom a thok ta chuanin kumsom a tho na hianin ei hi hlo ani ta kumsom a tho lai mek entinan june vela promotion huta se an department a khanin chuan june a exam a peya ema promotion a huta ni chuanin level 10 a ain up ta level 10 a in up chuanin hemi pay hi july atang khan athlale chi atang khanin 11 level 11 pay kha adong hal do nei chumi omzia chu level 10 a khan engzat nge hlo level 10 b ka khan kumso malo thokta ne hi 1 2 3 4 5 kan ti hemi b khi akumso manen ta kumsom kan tiom je chu kumsom a pokan promotion chu mulo mai theya kumsom hi pariat thleng po a thok thei ta ni amero chu kumsom hi po lo thok se kumtin khan basic pay a khan increment 3% kham zel awang khanin in promote mi lo ma se hlo kha chu pung ve zel don tina ni amero chu van nei thlak takin kumsom a thona hianin promotion mu hlo maya level 10 atang level 11 a in promote ta level 10 na hlo mek chu 73200 ania kumsom na mase level 11 na ai akai santa ka wangin thok le khata khan athlale khan 88400 basic pay la don ta ni chuanin kumsom na khan level 10 le level 11 rawa athlo turzat kha han chut le taila chuanin level 10 a khan kumsoma thona khan engza nge hlo ti khan chu chin taila level 10 ani tai chu thlang ngai lawa level hei level 10 a da taila ti chuanin kumsom na chuanin engza nge basic pay lo ni ta ti kha kan thei hila 73200 73200 hi kumsom na ni ta select cd40 le hei hra chu dang ta ngai ta singriat sangkwa zahni somli pali hemi hi a hlo don ta ni singriat sangkwa zahni somli pali a hlo ta ni ti chuanin khatia promotion 11 an mu khanin level 11 kan en lenga level 11 anianga chuanin level a hianin kumsom na ni to wangin level serial number 1 a khana kal to lawanga somna kan en le top don ani level 11 a kai khanin
heta tangin first year tang start le turani to lawa a 10 na veka hianin level 10 a akum som na ang chi hianin level 11 a po hian akum som na zone chi pe hi basic pe hi la ngal don ani chuanin 88400 88400 entai la kum som na mi kha 88400 hi lo ni ta ni ti chuanin engzat nge hlo en chini la nuai khat le sangsari le somni pariat ala phatani nuai khat le sangsari le somni le pariat ala phata a sing khat sangsari zasari somriat pali level 10 atanga level 10 level 10 a kumsom na thokta chuanin level 10 kumsom a tho khanin level 11 a akumsom na khanin akai sang ta ni kami level 11 atanga level 10 atanga level 11 a ain kai san khan a hlo kha sing khat sang sari sari somriat pali sing khat sang riat ang borvelin apung thut ti na ni kha promotion velan hua 7 pay commissioner an hlo chu dana ni ya chu tiang chi chuanin michina kan soyang kanin helai 1 2 3 4 5 kan ti hi somli thleng omani chumi kan soi fi adu chu sarkar na thokhi antinan kumsom ni le pakhat atangina lu theita kumsom ruk thleng hi thok tura base kan ni ta chumim je chu 60 minus 21 chu somthum le pakua mi pakatin sarkar na kan tho rei theiber chu kum somthum le pakua somli te poni theng chu khakhania ta hianan somli thleng ron da na chan chu e kum som ruk thleng tho thei ani wang khania tun haya kanin doctor how big kha an pension hun ka kum som ruk le pahni in sarkar lai pui khana ron fix sakin ka ria chumam je chu ti ni chuanin kum som ni le pakhat atanga sarkar na in ziak tling tan ni chuanin kum som li le pakhat thleng service thei ti na ni doctor how big chu amero chu atlang puin tuma ai kum som ni pakhat atanga sarkar na thok tan hi kanom lawa voi khatna in ziak tling hal te kan ni lo chuanin kum som ni pa som ni paruk atang ten kan lu tlang puya chen te chu kum som thuma tang ten lu ta chum kum som thuma train lo lu tai la kum som ruk thleng kan tho thei chuanin kum som thum ba kha hemi serial number som thum thleng ba kha pay kan la thei don lo tina ni ta kan kum over don tina ni ta chuba ka kum som thum kha thok kher lo po khanin promotion kha kan department a khan kan lo mu ve thei ta sumi ni chuanin ni china example level 10 atang level 11 na promotion kan mu kan chu dong deuh khanin akum som na hianin group A officer kha lo ni taila akum khatna hei ni ta kum som na kan promotion kan lo mu ta level 11 a kan lo jam ta ni chuanin kum som ema kum nga nu vela elmo van nei deuh khanin mule ta thutila hemi a hian kum nga kan lo thok le mananga kum nga nu khan level 12 a kan promote le chuan hemi hi kan pay le turani ti chuanin hemi basic pay ani ya ni china kan hmuang khanin kan hlo zong zat kha chu TA le DNS allowance te le allowance strong 7 pay calculator kan chu dang khanin kan chut lenga hlo chu tam ve to mai the ni chu tiang chi chuan kan van nei chuanin kum som thum kum som li vel kan senior lama kha chuanin headline level pay ben poni chi alawin level ani to 7 pay tong chuanin level 14 te 15 thleng pon kan van nei chuan
director te khatiang lampanga kan lut manani phei chuanin hetiang salary te hi kan dong thei don ani amero chu tunlaya sarkar na thokte antama promotion po hi tlem han soitaila sarkar department azur te hianin promotion hi mun then khata chuanin kumsoma pianga in promote turemo promotion chance om turang khana in siam sakthina amero chu department tamzo ka hen khatiang khom lova seniority chu thu san ni se kan promote na tura khan achung lama senior ho khan tam chuanin junior tan khan kumsom polo ni se somhi polo ni se in promote kha har mai ne promotion chance khatle mani amero chu sarkar na thok a po yanin lu hun hi van nei deuh te om ve te ya kumnga kumsom vela po promotion char thei te khan om ve ni an chunga an senior te kha an promotion hun nai lama lut fu te ka tiang khan lom chuanin an promotion kan hu deuh zung mai ni ka tiang chin tan ka chuanin tuna kan hmong hianin akai san deuh char thei ni amero chu tlang puin kumsom thum somli an service chung hianin voi thum voi li zong po hi tamber pol ani to anga tunlaya chuanin tuna hianin tinan ya yom tani entina pakhata chuanin engineer line b ka JE training luta JE chu engineer anga chuanin atniam ber pol lo ta JE kha pay bena po an entaila junior kha pay ben 2 9300 tanga 3480 ania chumum je chu 9300 ni chuan hemi pay ben vel hemi inkar vel hi an la don tina ni ta chumiam zia chu pay ben 2 hemi level 6 atang khan an lut tina nia JE chu chuanin SDO 1 ni khanin level 10 an le ta ini SDO kha level 10 ania ti chuanin JE zo khan AE SDO ania chuanin SDO chunga khanin assistant engineer executive engineer khawma chumi zo EE executive engineer te tin SE te CE te om chho zelani CE ten kai chho phaya chuanin hetiang helam panglo te khan la to mai the ne khatiang khanin amero chu JE tanga SDO kai sang tur po kan kumsom chuang emo then phei chuan kumsom panga somni te an hak thina ni direct ka SDO group A officer in ziak kling te kha chu level 10 atangin an ta chuanin SDO tanga EE vel kai sang tur chuan kumsom emo som panga vel emo nga angai le don ta ni chumi ni chuanin promotion na jam vak na chance kha om lo ani tunlai sarkar na thokte a chuanin kumsom thum sum level service kan nei chuanin het lampang level 15 16 te chu ami van nei deuh emo no pangte tanga inziak kling sarkar to ka tanga lut te sarkar na thoka lut te inziak kling te ni la ko chuanin level 15 16 17 18 te vatlen na chance om vak lo ni kha informative riawa kan explain bel ni sela ti chuanin 7 pay a langsar deuh chu pay ben kha om to lova pay ben kan ti chuanin 6 pay commissioner khanin pay ben 1 hi group C le group D ho hlo B hlo range ani ta chuanin pay ben 2 hi group B a po hianin gazetted le non gazetted om ta non gazetted ho hian 6 le 7 pay b khin la trina chuan gazetted b khi chuan 8 le 9 ania gazetted ho chuan officer ho group A angchin tho zong khan thok an thok ve deuh veka administrative line po ni se amero chu an hlo kha chu group A ho va phalo ta amero chu na tho le an rank kha chu in ang deuh reng ani gazetted B le group B le group A kha
group A junior te khain ang deuh reng ani an pay khain ang lo ni maya chu ni ta chuan pay ben ka 6 pay commission a chuan pay ben 1 2 3 4 ti te khan tren sang ta chu pay ben 1 ka C le D pay ben 2 ka group B pay ben 3 4 te ka chu group A officer chin junior level le senior level le HAG ho kha group A ho kha ni big ta chuanin 7 pay ero chuanin level 1 2 3 4 5 ti khanan ron da ta mi maya 18 thleng ani 18 thleng hian level 1 atang 18 thleng hi an ron da ta ni pay ben khan ron ti bawa kha 7 pay le 6 pay commission a dang lam na ni ta chuanin 6 pay commission entry pay basic pay anti bok ta khami atanga 7 pay commission hlo za chu tur ka chuanin fitment factor anti 2.57 te khami a pay ben zer khanin athena chon 2.62 te 2.67 te tikhan athena chon 2.81 thleng te na niya tu hnaya phei chuanin hemi fitment factor hi 3.81 vel ni tur khan an nor mekin ka hria 3.81 3.81 vela an nor hin hlo ting ani chuanin group A ho begin 6 pay commission ami le 7 pay commission hlo ka chu a in thlau veo to don in a let li deuh tho in a in thlau to don tinani entinan 3.81 fitment factor tuna an nor mek hi hlo ting ta se Sorkar na thok level 10 big khan akum khatna 56100 kan tita 56100 hlota a amero chu 6 pay tangan kan chu don ta 6 pay a hianin 22100 anta 21000 nita hemi hi sorry 21000 ta chuanin 3 point ama ka chuanin 2.67 ani nei 2.67 hi fitment factor ania tuna nor hi 3.81 ni turian nor ta ni hlo tling ta se 3.81 velani chuanin singa sangruk vel hlo thin kha afar sira po level 10 group A officer ka chuanin akum khatna po sing riat vel hlo than hal don ani tuna hi chuanin akum khatna singa le sangruk khanita hemi po hi TA le DA allowance te HRA te khatel lovin singa sangruk an la ania DA le HRA le allowance tel mi allowin 3.81 fitment factor hi 7 pay a hian ti an ngia thin hlo ting le ni chuanin khatiang allowance tel mi lo pokhana basic pay ka sing riat vel an la dona chuanin a TA nen phe ka chuanin allowance strong nen khan chu ti la first year a akum khatna a group A officer chin ka chuan nuai khat vel hlo ting mai thei to ni tiang vel chu ni ni khang zong kha tungtuma 7 pay commission chang hlo chung chang te le 6 pay le 7 pay commission adang lamna kan en ho thei chu ni